Owayisuka uKhuzani uyaxolisa noma ke ucela uxolo kuyena ke uKhuzani. Sawubona kubina ku Black Fan lo mbuzo njengamanje ukubingelela yini mathanda cisa into emzomqamela amehla kabanye baqamela mali to wazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha ngizokulungile press subscribe button share and comment. Khona konke uma subscriber ayikho manje khamba sosenze sibe wena oqala uthola notification masifale video yami phambili. Okay ke pressa ibutton subscribe. Share njengamanje pressa ulike. Ngana wethu uyaxolisa ke owayisuka uKhuzani noma bewaziwa kahle ukuthi mangabe ke kunento wrong kufanele ke kuxakwe uKhuzani mangabe into ibhekene negcoma lishi. Kodwa ke njengamanje uthatha isinqumo wathi ufuna ukuthi abantu noma ke abalandeli abe isibonelo esihle kubona noma ke abe ngokuqala ophumele obala ngendaba yokuxolisa lapha ke njengoba ke kuzwakala ngazi ukuthi usebuyele esayidini laKhuzani njengoba ke esesho nokusho ukuthi uKhuzani inkosi yomaskandi njengoba ke kade usho ngokusobala ukuthi ke umthandeni inkosi yomaskandi. Ngaphandle nje kokusho isikhathi sakho mntana sekhaya ngiyazi sewujayile ukuthi singene kule video angingamoshi isikhathi asingene kuyona le video imvo exolisa. Ukuthatha leli thuba lokubingelela kuwonke amabhinqa ngibingelela kuwena Khuzani Mfowampungose president owamabhinqa igama uSizwe Ndlovu kwasijule emfekayo emntubatuba lo ngithi ngithatha leli thuba lokuthi ngixolise kuKhuzani konke ukubade ngokukhuluma okubi ngiyaxolisa uKhuzani umele ukuhlonishwa ngiyazi ukuthi abanye bangazi ukuthi bengumuntu obehlezi mhlambe edelela uKhuzani einkundleni zokuxhumana ngikhuluma kabi ngoKhuzani ngihlisa isithunzi sakhe ngithi mabhinqa ngiyafisa ukuthi sabathuka abaculi bakithi uKhuzani simhloniphe njengopresident wamabhinqa na njenge-artist lakithi emculweni kamaskandi likhulu eSouth Africa ehlonishwayo umhlaba wonke. Ngiyaxolisa kakhulu ngicela sabathuka abaculi bakithi ngiyaxolisa kakhulu kuKhuzani konke okube ngokukhulumile ngicela ukuthi ngiyakuxolisa konke ngakukhuluma kuKhuzani okubi ngicela ukuthi uKhuzani angixolele ngiyaxolisa ngicela ukuba isibonelo esihle sokuthi ama-artists akithi asiwathuki siyawahlonipha ama-artists akithi sihloniphe uKhuzani uyinkosi yama-Blue Nation uyinkosi la emculweni kamaskandi ngiyabonga kakhulu ithuba izingane zakwethu.